Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Harkarina pika kishpirimi tiyan. Hasta wampis kanka Dios yachachishka shinatagmi alli yachachina kangi. Yuyak harikunataka alli yuyayu mana puglari shuktakuna alli nishka alli krik alli huyak mana fiñarik kachun yachachinki. Shinallatak yuyak warmikunatapish krik kashkamanta alli kawsaq mana pita rurashpa yanga huchachik mana machaq hasta wampis allita yachachik kachun yachachinki. Chashna kashpami hipawini warmikunataka kusakunatapish wawakunatapish huyak kachun yachachinkakuna. Shinallatak alli yuyayu imapi mana mapayashka kikin wasipi allita ruraq pitapish llakik kusatapish alli kasuq kachun. Chashna alli kawsaqpimi Diospak shimitaka pipish mana hami tukunga. Shinallatak chayri qharikunatapish imapipish alli yuyayuq kachun yachachinki. Imashik kanman ñukanchik kawsakunpika yuyakkuna mana kikinllatik bañuman ripudikpika imashinashik kanman. Tukuykunami paginina kanchik ñukanchikta wiñakukpi uchillarik mayjan yachachishkamanta kay partipi ñukanchikllatik harkarinata yachana hawa. Ichaypakka tiempomi ministerirka ñukanchik chayta paktachi tukuchun chayta kasuy tukuchun. Apóstol Pablo kayuyachinmi Tito 2:1 manta 6 kamaka Cristo Jesuspi wiñashun nijkunaka chayshinallatak yachachishka kanata ministishkata. Imashinami ñukanchik uchilla wawakuna kaqpi kayta chayta yachachirkakuna imapi kashpapish chasnallatikmi krikkunapish Cristo Jesuspi wiñana kanchik. Tukuykunallatakmi Jesuspakman shamunchik ñukanchik kawsaypi imakunapika ñukanchikllatik mana harkari tukunchik ñukanchikllatik mana cuidari tukunchik tukuy chaykunawan shamunchik Cristo Jesuspakman. Ashtawanpish ñukanchik munashkatami ruranchik Cristo Jesusta katikkuna krikashpapish wakinpikarin ima mana allikunata rurashpa katitukunchik ima viciokunapi katitukunchik mana kashpaka utka fiñarikkuna katinchik krikashpapish washalla parlana washalla rimana shinallatak chayarinakuypi urmana ima shuktik mapa yuykuna chaykunawan kawsaytukunchik Cristo Jesusta katikushpapish wakinpika kikin ñuka mana harkarinata yachashkamantaka utkashpa shuk problemapi yaykuritukunchik. Chaymantami kikinllatik ñukallatik harkarinata yachanaka maybalik kan. Kikinllatik harkarinata yachanaka mana ñukanchiktaka wichkaqshina churanchu ashtawanpish ñukanchiktaka kacharichik shinami kan ashtawan kuchullapi Cristo Jesusta katinkapak. Kikin ñuka mañanchik Jesucristo ñukanchik kawsaymushamuchun y Dios kushka dones espirituales mi kan shuk chaykushkaka kikinllatik ñukallatik harkarinata yachana. Chaytaka rikunchik y Dios pakshimi Apóstol Pablo riman capítulo 5 verso 22 manta 23 kama Gálatas libropi. Ashtawanpish Diospak espirituka kashna kanatami kun huyaq kanata, kushi kanata, sumakta kawsanata, mana fiñarik alli shunqu kanata, llakik kanata, kuk kanata, imatapish paktachik kanata, mana hatun tukushka kanata, kikinllatik harkarik kanatapishmi kun. Masnalla krik kawsaypi ña responsable kaqkunaka yachachishpami katinakanchik chayri kunanlla kallarikuqkunata yachachinami kanchik kikinllatik harkarinapi wiñarichun ayudanami kanchik allichirichun Cristo Jesús shamunapaq tigranapaq tukuykuna allichirina kanchik. Primero de Pedro 1:13 pinin chaymanta kankunapaq yuypika alli chumbillirishka shina alli yuyarishpa kawsaychik mana huyipaqta Dios huyashpa Jesucristo shamuy punllapi ñukanchikman allikunata kuna kashkata hapina yuyaylla kaychik imapitik ñukanchikllatik mana harkaritukunchik ama ñukanchiklla chaytaka mishanata yuyashun ministinchikmi y Diospaq mana huyaypaqtapish huyayta y chayka ñukanchik chaskinallami kan tukuykunami ministinchik shuk yachachik shuk rikuchikta. Kunan kikinta tapuni imatik kikinpaq kati rurayka mayjanta mashkankichu kikinta yachachichun ayudachun chinallatik kikinka mayjantatik yachachikunki. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.